Dobar dan, dragi gledatelji! U prilogu o kućnim ljubimcima naša je današnja gošća ponosna vlasnica jednog psa i dvije mačke. Pozdravljam u studiju našu perlicu Laru Kurtović, koja jedva čeka progovoriti o svojim životinjama. Je li tako, Lara? Naravno, ali prvo pozdrav svima koji me gledaju. Sad kad smo se mi lijepo međusobno ispozdravljali, idemo ispričati priču o tvojim kućnim ljubimcima. Je li ti prvi zvuk doma bio mjau ili vau? Mjau. Prva je došla bijelo-siva maca Megi i to nepozvana. Kako misliš nepozvana? Ona je došla sa novim susjedima prije jedno 2-3 godine i odmah čim je stigla je krenula u potragu za hranom. Pošto sam je ja pomazila par puta na ulici ispred kuće, ona je to shvatila kao poziv na večeru i odmah je jedne večeri došla kod nas tražeći hranu. Pa je li sada da stalno živi kod vas? Ne pada joj na pamet. Ona je uvijek tamo gdje ima najviše hrane. Ali kad joj se svidi, dođe, najede se i onda, skroz netipično za mačke, izvali se na leđa. I tako je neki dan osvojila moj krevet i ja sam morala spavati u dnevnom boravku. Pa zašto je nisi istjerala iz kreveta? Probaj ti, ima 10 kila, kao mali tank, a kad joj se zamjeriš, doslovce reži kao znak upozorenja. Pa zašto uopće pružate gostoprimstvo toj mačjoj goropadnici? Ona se ulizala mojoj mami, tako da je Megi zapravo kraljica u našoj kući. A od svih tvojih kućnih ljubimaca, koga najviše voliš? Najviše volim moju dvogodišnju kujicu Elu. Mi smo nju prije godinu dana udomili i ona je miješanka, najviše liči na belgijskog ovčara. A o njoj se brinemo moj dida Srećko i ja. A gdje ste nabavili? I ona je sama došla k nama. Vidim ja da je tvoja obitelj neka vrsta magneta za životinje. Nemam pojma je li tako, ali znam da mi je jako drago što je Ela sada naša. Ona je vrlo mirna i blaga i nikada ne laje. Čula sam je da laje samo par puta i to kad smo na Marjanu ugledali vjevericu ili ježa. I da, ima jedna gospođa u ulici na koju zalaje, ne znam zašto. Bit će da joj liči na vjevericu. Ili na ježa. Ne znam, ti to najbolje znaš. A tvoj treći kućni ljubimac, on je isto mačak. Je li se i on sam uselio? Ne, njega je moj tata nedavno doveo i tako ga je spasio sa ulice. Zove se Gizmo i ima 3 mjeseca, pa je razigran kao svaka beba. Stalno nam po kući pravi nekakve psine. Čekaj, kako maca može radi psine? Pa valjda radi mačkarine. Ne znam, ali taj naš bijelo-narančasti vražićak po kući razmota svaku rolu toaletnog papira do koje se dokopa. A odjeću i cipele moramo panično skrivati od njega jer su mu to najdraže igračke. Vidim ja da je u tvojoj obitelji svaki dan uzbudljivo. Je se to isplati u životu? Apsolutno. Sve su životinje različite baš kao i ljudi i zato ih vrijedi upoznati i družiti se s njima. Ljubav i radost koju nam svakodnevno životinje pružaju ne može se s ničim mjeriti. Ljudi, ako to niste doživjeli, ne znate što ste propustili.